Karibu. Asante. Sito yako ni Damaris Kavoi. Ni waziri walaungamite uimi na ikundi ila ikwate ya uimi. Asante sana na indi mwithukisi otondo wewa nekana twina waziri wa maundu ma uimi kuma serikali ni account ya Makueni Damaris Kavoi, twina chief officer kuma muveani wa maundu ma utandithia Jocelyn Mutua, na twina Joseph Mbithi ulani ofisa wa uimi kuma BioVision Africa Trust. Waziri nienda kuambia na ku okwa kuvi tutabie yolo wa mawona ni wa mokite yokielelo kinene ni chao cha mawona ni ma uimi ma mwako wa ngilile miongoli na dhandatu. Karibu sana. Asante Robert. Mawona ni ma mwaka wa miongwe wa ngilile na miongoli na dhandatu witha yona kautuika wa uimi ula utona kukwatia ibinda ya ula itona kesongo sustainable farming. Nundu maudhiululuko na nzeve ni mbinduku na uemi nongina uendanie na ubinduku wa maubinduku manzeve na mawidhi ululuko mbuwa ni na ibinda je nongina uemi ubinduke kuyanana nayo na uemi no bindukite withatio uemi na utandithia wa sindu cia uemi pe uemi na kutumia mbewe ilanzio pe uemi na kutumia mashini ilasi ya ilite kwa utu ithatu yonania utuweka wa mbewe ilanzio ye kuyanana na maudhiululuko nebinda ya nzebe kubinduka tuone ne mashini silasi tona kutumika na utuweka wa maundu ala metha amasia isi sindu tiraila tita environment ondo tutona kuema nikenda muimi etone kukwata uemi ulotona kukwatikana na masoko masindu sia uemi sindu la suma uemine mvea. Asante na ndio kwa kuvi maona ni wa uemi momende ni wa Agricultural Society of Kenya SK kana meungwa serikali ya county ya Makueni. Mwaka niyo mwaka wa ngiliomwa na 17 show ya Makueni ni ya ndikithiwe kwa SK 1997 2017 na tuweza kwa maona ni kuma 2017 ngina 2019 lakini la covid joki ni tuambie ni ambie kuunga manyonga mashoni maungamie binda nini lakini mwaka una betukie ni twethiwe twambia yenge twekiye ni kenda twambie mawonanio o nini na mwako wame tukilangilie nikenda tuka kusioka kwa anda SK wewe ni abiki ya kiwango kinene mwaka una betukie twaina aeni ngili mwana maana mwonza na twaina exhibitions kana mawonania ngili mwana mwana miongo 3 lakini mwako ni tukwatie ni tukwatie kukwata aeni mbewa ngili 10 na mawana ndina tukwatite ni mbewa maana iliko ni tukililie na mwaka ukite na ni twithite tuinana na anene ma SK ni tukilite nikenda mawana ni mao uemi mama kuweni matone kulika ingi ni kwithatio satellite ya SK code registered lakini mwaka huu tukitia kukilia nikenda tuambie ingi show ibinda ya covid ya dhalani tuambie ingi. Asante. Asante waziri. Anaenda kwa chief officer kwa tuelesie yo mubea wa kuo utandithia wikithia atakana atandithia ni makwata faida ndini wa mawonanio na pengine mutarajite chao kuona ndini wake economic growth ukwati wa Makueni wianata kwisila mawonanio ama uemi. Asante. Ini buso indene ya county ya Makueni atandithia ala anini na nene kwitha mai onana na financial institutions kana ndo ala matonyo matethesia umwe kwa umwe ni buso ya anake kana muika na ala tumeta small enterprise business people maile kuka nikenda makakoma na ndume na utuika wa uimi utuika wa sindu ila suma Makueni nini se kana ni wese Makueni kuma sindu mbingi maembe masungwa na sindu taisu na ini buso inene yeo moke monanie undu matonya kwitha me innovative towards
uimi kana sindu ila makwata kuma makueni tuketha na andu aingi mekwitha bau na angi moni mekwitha maimantha andu makwatianie kwa biashara nene kwa unibuso inene kwa muimi wa makueni na mutandithia na pengine mwina ukwati wa makueni kuyana ibindane yetu itha na maona ni ama uimi ni binda tonete makueni yana kwisila utandithia umwe kwa umwe kwisila kukwatana na uimi kwisila kukwatana na financial institutions ndi na actual figures economically nitonya ku account lakini kwisila research ila twithitwe sitikwa nitonete there is an increase kana bena wingi wa sindu ila sitesa wa makueni economically. Asanti Chief na nienda kwa Joseph Mbithi inyota Biovision Africa Trust mkwati yani hata na serikali account ya makueni ndini wa maona nyoma uemi mwakani huu. Asante Robert. Ithe tukwati yani na account nondo mbe nimethiwe mena policy kana muya ula ututethesia kutethesia aini kusoma nima ila ithayo na ni ondo waziri wacha ne twekete mautuika ala matonya kutethia muimi kula kwe kivuki nini na aitumia material kana sindu ila si katika mawithio make kana withe ni wa langalama ya usiaithia nondo kulingana na ondo sio wacha utandithia ne bakandu makwatembesa kwa una itutwa mabundisia nzia ya kutumia sindu ila ite expensive kana ila si bakube namo nimekukwata utuika na uyethi na mwemi mena ila itawa alternative kana mena choice ya kusakuwa meenda kuimani mayiba kwa una itutulikete ba utukwatiania na serikali wa county ni kana wethi andu maitu namo mokasho ni masoma na mauma na sindu nundu asisia uemiola twe na uo ukuete ndethia ukakua nema ya indo maundu mama wethi uluko kwa wethi atwanenge mwemi choice kana ibuso isio eba usho kusakwa ni chao ni othikweka na ikika kwa target kwenda ena biashara na kwisila research kana sindu ila twekete mbingi wethi ya moka ba bado nimeusoma na ndo ni tuandika aidha ngwita the Organic Farmer Magazine akuye thangwa kasome na tumonia mitandao isu nikana wethi ona eba usho no amanya sindu mbingi utaisi na mbingi tutekete ba uno ne wikwata ba. Asanti. Waziri ni watu ya kana mwitarajia andumbe wangilie komi alame ubikandini wa maona ni watu na be exhibitors tamana ili alame ma register kuka yoni chao kila mwene ndika na muimi unotarajia kuona ndine wa maona ni ma uimi ma mwaka huu Mpea Robert mawana ni ma mwako mena sindu mbingi tuitha tuyona ni utuika wa kuema mimea ila ikwitha itona kustaimili mavindu kumanzeve tukuona ni uemi wa ila ukua ibinda enini kwitha itona kwitha sindu si tayari kutumika mbemba sia ukua ibinda enini twitha na demonstration farms sia kuona ni maliu tambemba twina kuona ni thoko nitwitha tuyonania liuwa indo kula andu ala mena indo ula utona kukwata liuwa indo musio utoba ibinda enini na wina nutrients nze mbinge nitwitha tuyonania masine sia kukona kiuo na ila itumika kwa mundani ni muemi nitwitha tuyonania mbeu sikipathukangani mbeu ila si kwa ibinda enini kwitha itona kusia isia ibinda enini ikube penzo siukete nitwitha tuyonania mubya tuna wembe anitwitha tuyonania indo sia yeia indo sia nama nitwitha tuyonania nguku na makoyo nitwitha tuyonania mbeu ila sia ibinda ye mbeu ila sititha isitona kukwewa itewa suwa muno itona kwewa sitona kutoneka kubika kwitha sitona sustainable itona kwitha sina ibinda ikube sita yare
na mbeu resistant to disease. Kwa hiyo tukwetha twina atandithia makota mbeu, atandithia makota miyo ya uini, atandithia ala manenga na mbesa. Nitwetha twina ikundi cia sako ila itona kuelesea muemi atona kulikata kikundini na useo wa kwetha makwatanite imwe. Nitwetha na mabengi undu chief officer wa mina kuweta alama tona kunenga aini maitu credit. Nitwetha twina insurance alama insure indo nikenda witheni matona kuelesea enendi. Nitwetha twana ataalamu ainge alama tona kuelesea muemi na mwenendi useo wa kwika sindu sike pathokanganio. Twina aini manzuki, twina mama kuyo na sindu isu cionthe citha ciona wani kenda muemi atone undu Robert Dadwa ita kuweta ethe atona kumuva unyuloto na kwenda na ikulia makulio alo withitwe maimuthenia ndene wa uemi wake mubea. Asante waziri. Chief waziri ni waelesia undu ai metha maitetheka kwa tuelesie exhibitors na mo metha maitetheka tandithia ala metha mokite kuonania cindu bau ni mwaweta kana bengi ciitho bo mwasi metha namo matona utetheka ata kwisila wonaniwa na sanda Robert ni asia atandithia maitu nitu sioka tukamati ya kwisila mibango ya masomethia kwitha na forums cia investors, kwitha na forums cia konwa undu maile kuyania utandithia wo, kwitha wana programs si extendia nginya sub county cionthe cia Makueni tukekala nthi namo tukamabundisia tukamakomania na andu asu partners kana ona bengi isu makatagua undu mundu waile kwambia kuma mbesa nini akiane nginya keso twika milionea kana bilionea. Nituonete atandithia mama Kuweni mena wendi wa kuka nikenda mamane undu matonyo partner na andu undu matonya kuendeleza products isio either maka package maka process maka package na maka brand ukesa kwithia thani tayembe ni yaumila yembe yina surongi kwou itina wa kana shoya minovita nitumati ya na tuketha tutonya kwikalandi namo na kumeania kibiasala. Na asante Joseph Mbithi ni sikanata Biovision Africa Trust mwithia wa mwi promote muno maundu ma agroecology we miuto wa utumia ndawa kine kiliwa mwi kingine kioneka ndini wa mawonanio Makueni. Ye Robert kiunike kwithiwa kioneka na ti Biovision yoyoka emindo forum to multi stakeholder forum ya ala mai mawe miusu maenda bau my display adhani mbolea ile ite chemical ndawa ila biopesticide ite chemical mbeu ile indigenous nondo ito promote ya tuenda tu isho kesi wa bau tuya imimanzu ki alama imana charwani itaongele tu kindu kingi meenda meba huo na mama tiko tandithia nikana wese kwithia mwene nthi ni wethia kana agroecology ni solution kana no sungio kwa mathina alama ake winamo na twina demo bau show ni tukwinda tuimonia ni nzia siva kana ni ka technology keba muhimio lote na kiukingi utonya kwika either kitchen garden ailo mana imaka kwata chao kitchen garden ailo imana imaka kwata chao tuono ethio bagua na ito nikanaweza kwethio nake muhimi abikabau ndukane ya agroecology ne nduke mweje kwinda na sindu mbingi utonya kusoma ana akakuya katika yo kwatania na tandithia nitwenda umana yunyota serikali ya county ya Makueni na muno thina lo tuthinia ni climate change mawali kumanzebe ta county ya Makueni mwina mawalanyo mau makwikithia kana aimi mau Makueni ni mama nondo matona kwikalania na mawali ku alameko
Nimepea Robert kwetsindu ma walanio ala twikita ambe ni twethiwe twapitukiria mwao usu wa wetwa ni mbithi na mwao usu la wokie twaweka wa ecology waetumanisi aemi undu matona kuimana kiwu kinini na serikali wa Makueni kindu kila yikite kinene ni kwa kupitia kwa mutalatala wa miaka 5 kindu kila cha ichambe cha nengeto kipaumbele cha kutwika ni akiwo nundu kiuchu nicho kiuka kutwika kitoma kutumika ni muemi ibinda ila twasia naende aende akanyivie munda wake na tuithi kumabundisya mwea usu wa kusubia mawithi uruluko twithatu mabundisya kutumia kiwu kila kenini kwa utwekie kindu cha mbeni kwipitukithia mweao ili tweke ingi kyake ili twekia kutwikania kiwu kwitha kindu kenene cha katatu ni kumasomethia miaka ile mithelu ni twithite twikite mbesa kwa budget nikenda andwa tukutomethia aimi kindu kila tita farm extension nikenda ibinda yonde mwimi ukwika kindu eke ena utweka wa kukika ni kwitha tukwatanite na shirika ila sitha siko na we suitable vision nitumabunde asia ethan munda wena nuko nithia unithia no imauch na penzi asia utweka sia nzeo sia wemi ta zip pit ukethia nimesimika ata meme ya mamekite ata nikende tumeki uke nini na mathiruluko ma palame uko kuemia metha itoma kumanenga mausio maingi ya kana ni kumanenga mbeu ilanzio nikenda methe tumasomethethwe mbeu la matona kuema ngenda ibinda ile ni nukitha nzebe ni mbinduku etona kwitha ye tayari ibinda ikube muno ko uni wotwithira nikenda gwithia thimu la yitu ya andu matona kuema wewe na wewa nena undu mayululuko nzebe tona kubinduka nikenda wethe matona kwata mausiao mametuke na mena surety kana no meothi kukwata utaandiria musio. Asante na ndiye mwithukisia wa Mutongoi FM na musiaisia wa Mutongoi TV twende naonanania na minister wa maundu ma uwimi kuma serikali ni county ya Makueni Damaris Kavoi twina chief officer kuma mubeani wa utandiria serikali ni ya Makueni Jocelyn Mutua na twina Joseph Mbithi kuma BioVision Africa Trust edwa wine kulio tutumie kwisulailira tukenda imwe 5 na netwethe wa tuisungia ekulio yaku chief niendauka kwaku ni watu elesia ondo andwala meitha mayona na sindu meutetheka yo mubea wa utandithia county ya Makueni wiki thiti hata kwiki kana atandithia maina atetheka webindani ya maona nyoma wimimemoka ni mutona kuendea na ukwatiana na mo netina wa maona nywa ni kana withia atandithia county ya Makueni utandithia woni wa ila na sanda ni asia county ya Makueni nituendete itambia mbe ona tuketha kana utandithia witu ti utandithia ula unai watene no utandithia wenda ni chene bindaji ni asia mwithukisia wathi kwa soko Makueni waandika simuni yaku nuko na mutandao wa Makueni ula utasindu cia Makueni pau mundu nutonyo ta maembe akata pixie akata oranges akata ikabu ila situma wani betisino tuika cia Makueni ikabu nzeo akata chochote kila winacho kwa utio utandithia ula wai watene ati ni lazima mundu ume kuma bandu bamwe akathibangi aiye twi digital tuenda sindu cia Makueni sikale sionekete nthi yonthe ona ti Kenya yoka ni nthi yonthe kwau tuendete step mbe ukesa kwithia sindu cia Makueni ila si tuinacio no sitewe na nzia ya uraisi no tuongelete tukasioka ukesa kwithia katika forum ila tuithawa nacio nitumakoma nacia ukesa kwithia no moka monania sindu cio ila matesa outi tio kutandithia ula wai watene no utandithia wino tuika munene
na sana. Asanti na hindi na isia soko Makueni na ningona bauna uthowe ona namba nini sisi uma kwa wingi Makueni na sindu ingi kwa uta mutandithia wa Makueni likaba soko Makueni wone ondo tona kutetheka Joseph Mbithi agroecology yo yethethe siata kuikithia kana twina smart agriculture ile tona kukitana na mawali kumanzebe. Asanti kendo chambe agroecology ni kwamba kuola utume wa ngalama nene mundani nondo twibundisya muhimi kutumia sindu ila imwithiululukite. Kwa mfano kunoethia muthanga withie no tutumie mbolea ya ng'ombe tukase la kumeta compost kana mbokashi tumubundesie ni mauto ikata meva matonya kutumia kibuki nini wasisia beje imato yeta Zypix ila na wamina kusewi maji uya miaka mingi tumabundisi ingi tusita double duck tumabundisi maundu ta kumouch kana kukuneka muthanga either ubandite mumea ta thoko malenge ila itaisiwe na faida kwa muhimi ni wongeleka izuki nayo nea pollination nea twamala na wani tuongelangetha kwa agroecology yende na kutethesya muhimi turisto kana tutungethe jitu bala yatwa na tuya maliu masio mena binya nundu munde wasisia tuwesa maliu lakini twasisia nutritional value tete ayende. Kwa agroecology iligate mwanya ni usu wa kwenda tethesya muhimi ayeliwe na binya nena binya. Kwa mfano wethe thaikana ka ECD ilai promote ya Wamunoni County kanyo suwe na binya na sana kana kau start yako ya kisomo katia na akili yenzeo usike na afya na kaikwatia kilake usoma. Kwa agroecology ni solution kana nusungio wa kwenda kutethesya kuola mathina na tuolanga mawau maingi labda mate tuni sindu ila tutumia tutese kulaisa ubiu. Kwa agroecology yoki okombo kana yoki kutethesya muhimi kana withe no ekali na kemuthoa ulao ni kwenda thoa sindu ila yimetwa kusila kwanza yesu aithoa kindu ese nikisio na kio munenge bei museo kina lato. Asanti tutambite kuthi kwa agroecology policy waziri utwelese kanani ambio thukuma bale bikite nenda usiokethia kwa chief officer Jocelyn kwa twelesie kindu kimwe kithitwe kuisukumiwa ni value addition kana kuongela lato ndio sita Makueni muika hata kuikithia kana mutandithia ni wakwa atalato mbeange kana muhimi wakwa atalato mbeange kwa kindu kila uemete kana no seubia na sanda kuongela lato kana value addition ya products sia kuma Makueni ni asia ni tuendete itambia inene wasisia maembe tuina maembe makaukishitwe ukesa kwithia ni ma package wata undu wona crips siwa akapingwa ukesa kwithia no kuia anywhere at any time wa na ni nutritious nundu ni natural ni sindu siumite direct kuma mundani sinekiwa preservatives kana sindu sia kuikwatia etha ni tandengu nuko na ndengu situ siitha sinube na sika package wanesa ukesa kwithia na mundu atewa ndena wea mwingi wa kuthi kusumbwana na ndengu isu tuina sindu mbingi oingi sukuma mundani si package itwe ukesa kwithia etha ni tauki ukiusua wetwa ni mwenzangu ni uki upackage itwe nesa wa ukulumania nuko na nuki utena sukali ukiute kindu kichongele na ukiusimu package itwe in different packages ukesa kwithia wenda ka package ka 250 grams kana 500 kana kilo ukiusuni no package itwe nesa wathi kundu kungi nukwithia ona nitwendete mbe na kuseuvia njam betu jam tukuma matundani makuma Makueni ukesa kwithia ati lazima uwe zesta kana ila ingi wibaka mukate direct na sina different packages ila sikiitwe kwazo kwa value addition
makueni nicho kindu kila tusisitie muno kupita sindu ila ingini kenda wise kwithia sindu ila tomia muundani ni sia kulika kwa shelves sia ma supermarket direct. Asante. Itwe tukwatanite na andu meke pathukanganio metha mayika value addition na kindu kila kinene tende na kusomethia andu yu ni kana muno matunda ni manangika ibinda ikubi na value addition niyo ikatuma muimi atona kutila kila teta post harvest loss ta andala mekwe maembe andala mekwe matunda ta pizza tuna mashirika tana twende na unenanya na moyu nitwenda kwika na moyu na monikenda matone kunenga aimi mwana wakolea kwasia nikenda tutile wasio ibinda ila matunda mewa kwa value addition niyo ondo chief officer wasia nicho kindu kila kinene tusiaise nikwenda yukwe na maembe ala mato mumithitwe nitwe na unenanya na mashirika ala mekwenda ona kukausha pizza nikwitha ni matunda ala ibinda ya mama ya kwigwa yithaje ya metoke ala kindu kila kisio kya kwiko nikwitha nundu ona papa mwana thimu yitu ni kwenda kwithia muimi ni waima na ni wakwata lato musio kuma kwa wemi wake. Asante. Just bidhi kwa kuwita BioVision ndiye sika na mwina project ya value addition kana maubundi sio otasu ma value addition kwa aimi makuweni. BioVision tulukuma through partnership ombo waziri waja na nituna mbeye mvango wa kwete other partners on the ground with the alamena dryers neto amata akola kwi maembe maingi twende ona kunena ni na monica na with na account ne ke moya no se do to amundu ground count itese ne kana with ne to abukumanesa na neto kuna i training na to na officers maito na ma training yetu mageka mpaka certification na partner mu ito Coan no ki dhukumana cooperatives na shirika yengi ta DNRC ala yume kwambia konia ai maitondo siendo seku certify wa kwa mabundi siondo kuima wana i certify nikana wethi etha nitwanena na trade mama and the soko siendo kiuni certified nikisikie kana group eno ne jiselete kintu kita participatory guaranteed service akesilwa konwa uimisundu imawa na kindu kecha bika stage ino na mwalama kwika drying ta itwe na BioAfric nimekuka kunena na county nikana meki mitambo katika senda silasi ya maembe bingi with nime dry nundo suno to ikawa one of our sons kuma makueni wina utuikosua kusaudia dry isuko twende na kwiki ya mitala nundo ni serikali wa makueni we foundation ya kwamba kwika sindu cia muyombe itenambia nikana wethi andu maito ni matetheka kwa utwe na mubango wa kutethesi ona sindu ila organic bingi wethi na cio kwa value addition nundo sindu ila ciongeletwe lato ni cio na bei na neto kwenda itunda ya makueni generate income itonya kurun ona development ya makueni wethi ona tutena mbesa kuma national treasury makueni ni yungamie na twithanga cia wemi wa agroecology na twenenge andu maitu mbesa with simu bukoni nundo governor tu ya ena wao ni wa kwekanesa no lungalu na itu twate yonzi yesu twekanesa na tuiseubia with the agroecology niambia kutethesia aini maitu na twaya limuso. Asante bibi kanongele kwe pena value addition ingitu to appreciate aini mayiya ni tumanengete chillers tuna chillers sina ayemimayiya mekitise mekweka mala na mekweka yogurt kikima diri na niketha mai demonstrate kwa show ila kukana nitoka nda kweta mwene ndi moke mone andola mekweka value addition ya yiya nikwetha tena chillers kundu kwiki bathukanganio kiu tuna chillers na tumanengie tumekie solar diri ya wote tena kikima tuna kitise anduasu onde aemiasu nimekweka value addition ya yeia kweka mala na kukikweka yogurt tuna value addition yoke ni tuna kupitia kwa mubea wa NAPCVD right of value chain development ni tuithite tuinenga aemi manzuki
equipment sia kutwa na matwa kwina machine ya kutwa ila tu manenga matona kwitha matona kumanya matona kwitha kumama umanya wanzuki na kuwa vestinesa pepe na machine kwa sindu isu ondeni setu nengete ai nilikenda bideni matona kwika value addition kwa sindu ila si ondeni mekuima maende na miki mundu sindu bingi sia yemwa sidaitoma kwa nange kaibinda ya metoke nikenda withie kwina value addition asindu ila si kuemwa kwa aimimaji iya aimimaoki wanzuki na matunda nitwende na umatethesia kupita kwa na CVD nikenda maikasie sindu ila mekumya wemine wo nimubea. Asante. Waziri ndosio kwa kwingi Makueni ya bitukithisie agroecology policy ndiye sikana yoni yambiye kuthukumithwa na ibikite ba nimubea ibinda yakwa yambe nitwapitukithisie moya usu mwaka muthelu twikite maundu atatu mbe nitwakwatanie na shirikata Biovision na nituna ina muthenya munene wa ibinda ila tuna field day twambiise na umanisia sensitization withie nitwamanisia mweni kyo kindu kiini chao mindu kisomo kwitha wino twika wa kila kiendeka nikenda withie tona kuima uimi uyu niwo twambiie nawo nitwokie twekia twabundisia alatita extension officers asomethia alama mekalana mwini muthenya itina wongi andu asu na monimo maende na kubundisia aimi bakwa grassroots mwini ulo kwenda kumana eikata konitira na field day itinetha na twita fields day letu twithitwe twina sio na nitwikite tubundetie extension officers within kuya machine ni mathi kubundisia kindu cha katatu na nini na kiweta ni kutwikanisya aimi kiu pakube namo flagship ila yambe kindu kila chekitwe uito munene cha ikiu na kutuyoka kupitukithia muya uyu nitwasia ite tukethia nitwikite framework into place kana bai ward utena kiu kitwikani kwa aimia maithikwa makathi makaina maitumia kiu kinini undu wai already ikiu kikitwikani kwa thame pandu matona kumia kiu kwa niwo tuendesia na kusisa nikenda withie muya wekiwe wina kindu kitona kukwatia bandu bato pe anga ya umu yao nikwitha maundu alama mauthi kubundisia menasio mebakube na ende nasia nitukwatianie na andu mao wendi musio na andu alama na utuika usu nikenda tukakwatie aimi kwa agroecology na maona ni mwako ni that yona agroecology policy in action idhukuma yes nimubea Robert twina na Joseph ni wami na kuweta twina nduka imwenene ikwira yila agroecology twana ni twina nduka imwenene ikwira yila agroecology twana ni kana mbolea na chemicals nitwitha tuyonania pesticides kana kusungia makuli onde na kuona ni mawana ni alama sindu ila sisowetwe na tuweka uwetwa wa agroecology. Asante. Chief ndini wa kuimplement agroecology policy ya Makueni pengine be myana ya utandithia itona kusiogwa ni policy na sanda be myanya mingi ya policy ino itonya kumila na nicho kitumito ukulia atandithia onthe moke malike ndukani isu masomethio na andu asu meba undini mundu atonye kuona nikilio kiva kana ni mondo wiva utonya kumilila ukesa kwithia ni wakwati ya kiu chake kwisila utandithia kumilila ukesa kwithia ni wakwati ya kiu chake kwisila utandithia kumilila
ukesa kwithia ni wakwatia kiu chake kwisila utandithia kumilila ukesa kwithia ni wakwatia kiu chake kwisila utandithia aimi ala mekuthi kuosa mbesa sio tuetela twina suppliers cia mbeu ko twento thikiando kana mukemone mbeu ila nzeo ya kubanda andu mekwitha maielesia undu Joseph Wamina kwasia meu maelesia mbeu isu ikuwa ibinda yana ta ko show yitu ni akuma wakana ngina wa thanthatu muthena wonde tuketha tina bandu basiana nini cia kuthaukia bandu ba andu mamuika matona kukula makulo ko
tutarajia family musi wonde utona kulika show ya mwako na kukwata umani ula umekwenda waze wena ndivi nimubea ole tuikweberia show yirasisi ya mana lakini mwaka huu His Excellency Mutula Kilonzo Junior no tuiye eka musie aimi na andu mama kuweni moke mana tuikweberia andu ala mekwitha maiye bia na andu ala me exhibitors andu ala mena ibanda ilasi mekuonania sindu sio mekwitha betha obeo ngalama ya sindu nini ila tukunenga tumanenge kiuo tumanenge stima na tumanenge security ya sindu sio sio ndazo no mama kwebia randiria stima na tumanenge security ya sindu sio sio ndazo no mama kwebia randiria ala nini silingi lita nala anene silingi 10 na ndo ala meoka kwiki ya mikawa yosi asu pengine kwa mundulo security hivo parking hivo nitio kwata stima na kiguo kivo ni mubero but twina sindu susionde agricultural show ya mwako ni mbie pio pena security ya utosha together na security ya county na security yebo na tuna sindu ile sito na tuhakikishia mwene ndi mwemi na ndo ala onde mekuka mawona niyo ni mawemi mwako kana baketha be security ya kutosha na maundu ala matono pata ulawa kuendeka obindani ya mundu aendena kukala iketha sitoma kukwatikana parking tinayo ya kuyana pe sukulu yeutewa kiwanza kiukitu titona kuyangali nitunengetwe mwana tutenetera motu ina mikutano namo na matunenga ko bandu bakuya ngali na nibosi parking ya utosha na jena security ni mubea. Asanti Joseph Mbithi masama itwe madhala kwa ndatiko mwe tutabia yoniki mwene ndi muemi utailite okosa maona ndoma uemi ma mwaka wo mama kuweni ni mubea Robert nondo mautu ikala mekitwe na mipango ela yikitwe ni kaunti isu ya kukomana na andu meke bathukania kwa muimi no ni ukwata andu matonyo mutethesia maundu ma soko no kusoma kindu tele kwika cheo aendeke tayito utarajia mbua nene alama itha ciana kukone ndithia kibathukanio nundu matukano wese utandithia wa ndithia no etete mbesa nukuka one sindu ta isu cia value addition onondo ukio package ana sindu mbingi na through that interaction kana networking utuma ba uwe muemi musomu na muemi uwe na network ya kumanda mbesa tuweke kusizia short akuka kuona leu tusizia short bandu tukuka ukwata biashara na tukwata anyanya aingi maututethesia la tukwenda ika maundu manene. Asanti Joseph Mbithi. Chief niki atandithia matailite okosa maona ni ama wimi ma mwaka wo wakwa kubi na ndeto cia kuciamuthia na sanda Robert akindu showground nibo waithe kwikia matukuni makuka wa kana wa katano na wa thanthatu nibo ukuko komana na afadhili alame kwenda kutwambe utandithia wa makuweni nibo ukuka kusoma kindu cheo utaachona ingi kitume biashara ya kujiendea nesa nibo ukuka kosa masomo na maundu mabata nikenda utonye kwikala na nzia ila ya ilite ya utandithia ula wiju ti utandithia ula wateni na sanda. Asanti Chief Officer Waziri pengine kindu kithachola na indu ithocha ene nthi onthe ni kwata tima makuene memoka na Kenya onthe nthini wa show ni muberu but kana semano kwa ndaia ni thoche andu onthe moke kuona wonania wa wemi wa mwaka wa 2023 makindu show iketha ye muthena wa fun kwa musi wonde kumasiana na seimo
ni kwitha umi tio kunengane liu umi wina na seimo ni kwitha umi tio kunengane liu umi wina biashara umi wina hobby ciana cia sukulu ni ndoje ni kwitha maende andu ala hobby ciana cia sukulu ni ndoje ni kwitha maende andu ala matha mainengane mbesa na bandu baloto makuthi kukwata mbesa asomi mena mwana wa kuka matona kukwata sindu matona kwika research nenu asomi mena mwana wa kuka matona kukwata sindu matona kwika research nenu kuma BioVision Africa Trust na indi nengi ndiye andwonde twithiane maona nino mawimi dita Mutongo FM Mutongo TV ona ile twethi wabau uka manena tangazi maku nekana withie ni twamanana. Asante sana na indi twikwata vilingi wa mauvondi kuendelea kutinda nesa nye nita wa Robert Mutuko. Inu ni Mutongo TV.